Vivian Kemgisha no mushiki w'emyaka 14 omweji w'ekyakana ahari Kashekure Primary School Nyaruhandagaza Bugamba Rwampara kandi nayetaaga kushemezibwa omutima ahirwariro erihango rya Murago obu barikwetaaga $50,000,000. Omwana ogwo Kashasha yazimba amaguru gw'okwezi kwa 11 twaguma turaguza twamushiza harwifaru bamuteka mu byuma batugira ngo umwana harwira umutima batugira ngo umutima gw'umwana kagera gukoko mushagama wamurya ubwigi bw'umutima. Nyina w'omwana ogu najanga omuhara Vivian akazarwa rije konka kija kukwatwa oburwire bw'omutima omwaka ogwire omu kwezi kwa 11. Hati mbarra bo bija batugira ngo nibaza kutukorra ekyo nibaza kwita obukoko ubu bwabera muhurra kureka hati ayina oburhe bwingi kakuteraho entambu 2 nashitama hansi yateraho entambu 2 nashitama hansi sente zibarikwenda sente zandema sente zandema mwena nicyo nizera ha mwanya ogu kushaba buri omwe n'uruhango warakwasa umuringo gwe akanyamba ogu nashaba abanyamba bazo kumuhera okutunga sente zo kuraguriza omwana we ahabo kuba nemburabure nk'ekihango munonga nani nkunda amagara g'umwana wanje kugira ngo abeho kandi aragorwe mwena abantu barahanga mwena abashija n'abakazi n'emyeto n'empangare mwena buri omwe bakurira keri nani mushaba kumpereza obuyambi mwana mukuru munshaho zanyu mwana munkorre ekyo arahanga byongereho okuyamba omwana ogu nobasa kurabira hari 0700 657 23 eri omu mazina ga Adrien Atwine nyina w'omwana gashakwa Aiden Bataringaya.